yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. TikTok chitago dogita. No. What has been done so far? Zo letu ni kwamba tunataka kuchukuliwa hatua. Huyu mtu atafutwe, atuambie ni nini iliendelea. Na hata yeye anaweza muongelesha. Juu najua tu atakuwa mahali anaangalia. Nimuambie kama yeye anajua kwa kweli sio yeye alifanya hii kitendo, angekuwa kwanza kujitokeza. Lakini hizi siku zote kutoka ile Friday ambayo Stacy aliuliwa mpaka wa leo hajapatikana mahali. Kwa nini anajificha? Yuko wapi? Kama anajua sio yeye atokea atuambie. Na kama ni yeye atuambie kwa nini na achukuliwe hatua ambayo inafaa kuchukuliwa mtu ambaye anachukua uhai wa mtu mwingine. Asante, majina yako kamili. Naitwa Wahu Kanieru. By a boyfriend who is well known. About 2 weeks ago, the body stayed in the house for about a week, and we reported here at Kikuyu police station, and so far nothing has been done. Wa kwanza ni huyo boyfriend yake mwenye walikuwa naishi naye kwa nyumba. Anaitwa nani? Anaitwa Gilbis Kemani. Na kwa TikTok anajiita Simba wa Thika. Ilipatikana ndani ya nyumba ikiwa imeoza na alikuwa amefunikwa na hadi amekelewa manguo. Yeah. Kwa waboiwa nyenye na TikTok majitaga ka number 5. Justice ya Stacy no muhaka iko. Na no muhaka to demand constitution ito neto hete hinya. No muhaka to demand. Ni ndĩreciria Stacy ndangĩthikwo mũndũ ũcio atarĩ thĩinĩ. No nĩ twĩrĩtwo hena progress iragĩthiĩ na mbere. Mũndũ ũyũ arĩ ũtaroneka. Na nĩ oĩkaine wega biũ. Nituneanite kwina mbica ciake ona ko ni gwethwo arethwo tutigekirerwo mbica ciake mitandaoni akimenyeke kuri ari turakira niki angikorwo andu aya ni marenda gutunyitira mundu ucio ni megutunyitira no ko matikwenda ithwe twita society ni tukumucaria. We have a right ona ithwe ya ku arrest koguo ni tukumucaria na ni tukumunyita ona ithwe athecetwo tuhiu tutatu mwena uyu
na kamweka ngingo na guku ne umizitwo akigeria kung'ang'ana akihurwo ni mundu ucio maraikaraga nake tura suspectaga ni mundu ucio maraikaraga nake tondu kuma hindi yo yothe nginya thaa ici tutire tuona muthuri ucio maraikaraga nake mwikwiro ono mo uri waikio ngono kuringana na gikuo kiu kia mwana witu riu turenda justice kwa Stacy kihoto gitu kia mwana ucio kioneke tondu twina ruo muno tondu oragirwo uruta ngui na ni uru muno nikuo twa report Kikuyu police station na riu ni wikingi mathiru na gutiri undu maratwira ona tuoka haha gutire mundu uratwariria ona OCPD tutimuonete niguo twaranirie nake agitwira makinyetie ha tondu ne mwana yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. TikTok chitago dogita no What has been done so far? Zo letu ni kwamba tunataka kuchukuliwe hatua. Huyu mtu atafutwe, atuambie ni nini iliendelea. Na hata yeye anaweza muongelesha. Juu najua tu atakuwa mahali anaangalia. Nimwambie kama yeye anajua kwa kweli sio yeye alifanya hii kitendo, angekuwa kwanza kujitokeza. Lakini hizi siku zote kutoka ile Friday ambayo Stacy aliuliwa mpaka wa leo hajapatikana mahali. Kwa nini anajificha? Yuko wapi? Kama anajua sio yeye atokea atuambie. Na kama ni yeye atuambie kwa nini na achukuliwe hatua ambayo inafaa kuchukuliwa mtu ambaye anachukua uhai wa mtu mwingine. Asante, majina yako kamili. Anaitwa Wahu Kanieru. By a boyfriend who is well known. About 2 weeks ago and the body stayed in the house for about a week, and we reported here at Kikuyu police station, and so far nothing has been done. Wa kwanza ni huyo boyfriend wake mwenye walikuwa naishi naye kwa nyumba. Anaitwa nani? Anaitwa Skemani. Na kwa TikTok anajiita Simba wa Dhika. Ilipatikana ndani ya nyumba ikiwa imeoza na alikuwa amefunikwa na hadi amekelewa manguo. Yeah. Kwa waboiwa nyenye na TikTok majitaga ka number 5. Justice ya Stacy no muhaka iko. Na no muhaka tu demand constitution itu ni tuhete hinya. No muhaka tu demand
ni ndĩreciragia Stacy ndangĩthikwo mũndũ ũcio atarĩ thĩinĩ no nĩ twĩrĩtwo hena progress iragĩthiĩ na mbere mũndũ ũyũ arĩ ataroneka na nĩ oĩkaine wega biũ nĩ tũneanĩte kwĩna mbica ciake ona korwo nĩ gwethwo arethwo tũtigĩkĩrĩrwo mbica ciake mitandaoni akĩmenyeke kũrĩa arĩ tũrakira nĩkĩ angĩkorwo andũ aya nĩ marenda gũtũnyitĩra mũndũ ũcio nĩ megũtũnyitĩra no korwo matikwenda ithuĩ twĩ ta society nĩ tũkũmũcaria we have a right ona ithuĩ ya kũ arrest koguo nĩ tũkũmũcaria na nĩ tũkũmũnyita ona ithuĩ athecetwo tũhiũ tũtatũ mwena ũyũ na kamwe ka ngingo na gũkũ nĩ aumithĩtwo akĩgeria kũng'ang'ana akĩhũrwo nĩ mũndũ ũcio maraikaraga nake tũrasuspectaga nĩ mũndũ ũcio maraikaraga nake tondũ kuma hĩndĩ ĩyo yothe nginya thaa ici tũtirĩ tuona mũthuri ũcio maraikaraga nake mwĩkwĩro ona ũmwe ũrĩ waikio ngono kũringana na gĩkuũ kĩu kĩa mwana witũ rĩu tũrenda justice kwa Stacy kĩhoto gitũ kĩa mwana ũcio kĩoneke tondũ twĩna ruo mũno tondũ oragirwo ũru ta ngui na nĩ ũru mũno nĩkuo twaripotire Kikuyu police station na rĩu nĩ wiki mathĩrũ na gũtirĩ ũndũ maratwĩra ona tuoka haha gũtirĩ mũndũ ũratwarĩria ona OCPD tũtimuonete nĩguo twaranĩrie nake agĩtwĩra makinyĩtie ha tondũ nĩ mwana